Kajialang Jonga United Democratic Party Mairang Circle kabala penlong hamot tirat Mairang ban pancing kersan nak benta ban penjob yo kertong ke seng uba Metbah lingdo uba long MLA bementa kalau long ke basong shit namar ke jingyo ban ring dor ya ke jingsat keman jongki pajba ki bala kot palat pau hajar ngot lingba ki jingrai ki bala thau kerpang batru ban yo sngoi ki jingkran nakinong kersan halor ke jing ang nut jongki nala ukurtong Haba ajeng kran na kalyang kawai kasamla kabari ke General Secretary kanong lipot unit kakong Irisha Maulong kalaong baka politics kalong kum kakam songkha songman namar sisen bangila bakla banjet ngin bakla shirta ka jing em bat ngin kit ngin baru ya jing e shi junam nalor kata kalaong baladaki jet yo brio bodan ka jing ket khle kinom do jing kemen bat kan lawai jong ki ru kan pha ha ka juk por kala kentu ki pajba bakim dei bandang ailat ya ki seng ki banabar namar ki kini ya ka hok jong ki trairi bat ka don ru ka jing ma yo ret paj habanga ya charum chaneng bunsin ngayos ngau banya kan ka kentin ka baong baka politics kadai ka pajabo tam kadati games ka bagi ong ha ka tin nong wen ngakum suka samla habang ayos ngau ya kita kikintin kadonot ka janga kamang ngakum ka samla ngasim maka politics kadai ka bakintang na kibakintang tam ke politics kalangkum ka kam syong kha syong man sisen panila bakla banjit ya una ka briu kijing jar sirta ka jingem ka bangi hapan kit dena ka taga daw ang ya piko kilang kmi kilang pa
ka politics. Ladang ni kinong mayrang ijit ya ka kongres. Kajingma te kala ap yang ni. Bat ngarang akrin syai bat ngaong. Lada pi ki panpa jong ka mayrang konstituensi. Pi ailat ya kine ki parti ki banabar nabar. Nakaliang ka jong akum ka samla. Ngalarai pangan syang samla cilantar ke jingil. Banyak ka bagi khon dikti ke jong akin jenjang. Banyak ka bagi khon dikti jong akin long merau la syai halakari. Kadang bha banga kum ka samla ngan jenjar marwei. Banga okru. Lada dan makna kisamla nakane ka mayrang konstituensi. Kiba internet ne apply yana. Ngam nang tre apa lele ruwe pada penjob yang ada ka seng bender ni. Tang lada apa pi kisamla jong ka mayrang konstituensi. Pi penjob yang ka seng rilom. Ngar ngakloy bat pedang lada pi apply. Namar ngalatin. Balada ka sengri long ka senshan. Hanila jong. Ki khon ki kti ka jonga. Kin yo ka jingsop. Ki khon ki kti ka jonga kitan ka lawai. Nakata ka dawa ong ya pi. Habang ipenya ya ka roy ka par. Hampo hangne hamay ng konstituensi. Kabay badang Metbah lengdo iwanra. Nyemla syuban jer kyrteng. Ladang ni jer kyrteng kala bampot aki arbenay. Habang ipenya ka surang syatay syatan jongi. Pitep ngaman syua ka surang kalang kabasmiw. Ngam junod bantit juti kenal. Ladang bay badang Metbah iwanra ya ka surang. Metang ala thong ban ngala stay da ki juti kenal. Hendek bang kham siu gerbang kalong. Bay badang Metbah ilawan raya ka district hampo hane ka mayrang konstituensi. Badang nakabendagan dia ka district. Ngasyo haban ong Namar gane ka district. Una usia ula tarangi dagi purpose nem. Bat menta pilaweng ya usia lagi kejat kijongi. Badeng kublai shibon. Ngakum kasamla ngam jumpai mundur ai ruem makan neka distrik kan ulang. Hakan neka konstituensi kejongi. Nakata dawa ang yapi. Hato ngin siu keliang na kabas niyo ya une urang ba ubabha. Lada kenba lada pisau keliang na kabas niyo ya une urang ba ubabha. Wat daw blairus ngaw si ma. Jer ki jingkir khu ki ba. Jer kita ki roy ki par ki ba ibadah nilawan ra. Jel dot yaki marsai ka jubab ayubab kumba mai lala bhaya ka konstituensi jongi jubab apiro ka ai ka ba pinsu kaliang nakapanta ibadang Metbah lingdo pinyo na ayu ken ladaya ubreu babha pinsu kaliang nakabasniu hato kata kamday ka pa nalar pa ilawan rayo so ubak kensai na kimak kensai tam haekan ninyo kumune urang ba ubah
konsensi kibaid. Tongnya ai kejingkershan. Bangin penjab dan buram ya ibadeng Metbah haune usnem arhajar arpulai. Tanggawe kemana kuak benong. Kajingjab kamdai kemasujareng kat. Hakawai part kaliang ubak Metbah ulaong. Kiwe ki parti kiwan menta banyak kon election haga kyrteng ke roi ke par. Lani ke development ompat bandon kimat ban yadai ke jaitbynriew ke baret pat. Ulaong bagi development kin one batch henrai lada omdai ki trairi menuken ban yadai ke jaitbynriew. Kum kinong lambat kilida. Parlok baik ngayoi bagi bor ki banabar kinwan menta haga state ke jungi banyom haga kyrteng ke development. Dan mau bah ngan ong yepi Singapore. Ki development kin one, ki development kin yan, ki development kin tuat haka konsumsi pada kastit nakapor sa kapor. Ndre kaipat ke mga kuwa banong, kum ka jaitbynriew ko jongi, ayung ijubo ka jikili. Pitip baka jaitbynriew jongi, kade ka jaitbynriew real pat. Pitip baka jaitbynriew jongi kade ke jaitbynriew ke batang kendiat ngedon hang ni ada konstruksi laban ong mentasi laban don absan ajar hang ni lani arpo ajar betuna lani arpo ajar nata sam tu be sang susurok ngam tu kado ajar cu ngedon ngam cepoy berkat nyepoy kade ngedon tang arpo absan ajar bagi ngedon tang mangi ke jaitbynriew lai do iwe art laban don ki bana sabang compare Henry nakwa ban ong ni pai ba bai kani kari ka kamyap kam im wat syia keren tang na kabenta ki development nama daya ka development bagi sangat haka jinjar ngidon kam ya ka development bagi nei ginong seksyon jo ka state ngidon ginong seksyon jo ka India ngidon ka hok bagi yo ya ki development mo pepe kumayo lam ki wegi state ndai nanor kani balai ba nakale jonga ngam join sa kinis na party balai nakale jonga ngam join sa party rito kadaw kalong namar ngakwa banyakun nakabanta ka jaitbynriew jongi ka jaitbynriew jongi kampat biang tangki ki bakiladon lupa menta ngindon hakaliang sensyar ngindon hakajing yalam ke sarkar gikwa bandang penskem susu ya kai ke ba ka jaitbynriew kadawa nangi kum kinoy lam hi kum ki pajba pijet yang ini kumkino yalam ban let sekai dor wartawan ban tawi ki an ki moper mdei taman ice cream ya bisung tu bakla bau MLA di taman ice cream kakam ke ba kamat tam jong MLA kene kakam ban tawan ban tawi ki an ki kanun naka banta kumno ban betulun ya pasti ngimdei ban klet ya kajing ïada ya ka jaitbynriew ngim de ban klet ya ka jengkel ya ka jaitbynriew ngim de ban klet manginang pen scam ban benne pensa ya ka jaitbynriew kasi jongi ni kum ka state ka jongi ni don ka jingdon pajba kalong tang kumba lai pulai lak asam ka don arklur sitang lane lai klur hadu menta lada pelat pri ya ka ne ka an ka badan menta bamla ban transfer lani bamla bandi ya kadika jaka kaputa seki beriu nari thor ladam don kadikaan ngiladam nado meno don kam mi kinong yalam don kam mi kinong yalam ki leader ki bandon badbu ya kaja beriu kemat suah ngam jukam kuah ban keren baru iskata ba jaitbynriew mentaka sengi ka penuh nga bang ahap ban ya were pi ya ka jo ka mensem ngaku apa ya were pi ya ka jo ka nongrem ngaku apa ya were pi ya ka jo ka tong manginya kon ya ka election ka pemerintah mdei tang ki development ki bawan kini kin wan kin ka hok jongi mangini ban yo Syuk-syuk nak kaliang ubak Metbah ulapan sengoh lor kikam gibau lependap nak benta kejingdon kam kamairang bat ong ba umban si ban kran namar babun palat kijingken thok bat ai nuksa lingba ka PHC halat dam kabala khang dam dakisnam bat kabala trai kam menta ka kenti bat kum juru kejingwan ra iki skim kibala kot palat spa kelur tingkah
Hagi election ki baladap ki bo je keli yang ah. Ki bo ka je keli. UMLA la shipo snem. La san snem ulalong. Ki development. Klemle development ram. Hagi san snem. Hagi shipo snem ro em. Menta kat san snem ro kidang ong em. Ngalengo. Nganai kren jrong Nganai kren jrong Kia ia kasuruk ke peman ke sini ke balapan bah. Haduk kata-kata bat kim mau ke ke balong atau kasuruk baju yang suah. Hatu habang awan ra ia kini development. La kalong hak suruk. La kalong hak ban poi baju di. La kalong hak kam joka koi ka kia ke hospital mentah. Ki hospital berkhidmat mentah kila terekam apa konsulsi. Mensua kalai dom PNC la cukang kut kumtu musim terekam mentah la yok ban play ban terekam. Nanta lawan ra skim ki paper nak mentah ka veterinary. Lawan ra skim joka tourism shatai suatu kor area kudoi sete zakri nanta noklau. Nanta la penitenat yang kena kamuat kane banso sorong mangi kinong mayrang do konsulsi banawan ki paiba irong internet ikut isubah kena kesenong nata lawan la yaki kam ki paper nakabantai karep karyang daki pau klur mdai shu daki paulak daki pau klur lawan ra haba total baro la daki spa ban hajar klur hato aku aban boju kelibi habale yakini ki baro Hato kali kambas niyo wala. Kali kambas niyo. Nekom no na station din. Kali kambas niyo wala. Nale ya kani nakabantay tong pigi pa iba. Meghalaya TMC kawan ra shapi ya kamai kan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam habo kini kisan snem manwan barkum juru ban ajing era pisa ka belong si hajar dikasih benai kata khat hajar dikasih snem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC. The rampant corruption in Meghalaya has choked the development process in the state. Is this the Meghalaya we dreamt of? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na ka seng Congress na ka benta ka 5-star